Man ka Gusti Allah. Orang-orang pelean Gusti Allah. Yuji amangka den tekaaken sapa sing den tekakno malakul mauti malaikat maut. Oleh den tekaaken min qibalil fami saking arah-arahe cangkem gibal bene gobel gibal. Perlune liyak bido terapun mundut sapa si malakul maut mundut ruhahu ing eroi si abad oleh mundut minhu saking abad fayakhruju mongko metu apa dzikru dzikir min famihi saking cangkeme si abad. Dalam situng khabar hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala Nabi mencabut tehnya benar seorang hamba si beriman dekat Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat maut datang pertama dari arah lesanah, cabut dari lesan kade, keluar roh dari lesan, maka lesan ni tak tinggal diam, lesan ni tak nengeneng. Fayakhruju dzikru min famihi, maka lesan ketika cabut tanya bekelak dari lesan, lesannya ke agebi amunnya diker dari mah burung malaikat tak saya mundut. Fayaqulu mongko dawu sapa si malaikat maut la sabila, fayaqulu mongko ngucap si famuhu la sabila ora ono dalan iku maujud laka kadwi panjenengan min hadhil jihati saking ikilah arah-arah. Malaikat wis jangan ngalak dari kule sampean jan colok. Kule nelakon adiker. Kulakku kula maca wirdul latif, maca yasin, sebelum maghrib maca ratibul atas, mari maghrib ratibul haddad, mari isya maca surat al-muluk. Ini termasuk luar biasa tikir-tikir mereka. Mari maghrib yasin, mari yasin lanjut bi ratibul haddad, mari salat isya maca surat tabarak. Orang syahli maca surat tabarak nikah yamanaki dari azab kubur pasti. Man montai baca abitan selencer. Selencer berapa menit? 5 menit. Arya tak sampai 5 menit. Bahkan saatnya surat tabarok ini ke membela orang nikah sampai ke alam kubur. Beda orang Kanjeng Nabi saja cerita. Beda orang pecut kayak cuma neng akhir umur ebri atau tobat di neng Gusti Allah terus tobat diterima. Ada saya tahu tobat diterima kecuali Gusti Allah. Saya rasa neng tobat diterima. Cuk saumpamana debuna sera Imam Hasan Al-Basri napa debuna Habib Ali Al-Habasyi. Mun saumpamana engkau tahu tang tasbih ri terima situng bae. Tang bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar situng bae terima. Maka engkau bakal abri aslamat memberi nengakan orang sekotaria. Mun saumpamana situng tang tasbih terima. Begitu menghargai deka napanya mana amal-amal sesoleh. Betul ya, Habib? Nah, surat tabarok nikah baca neng akhir umur beri tobat terus ahli maca surat tabarok orang yang sebejat tobat tongku kastah kan beda orang tua yang tak tobat tak kastah bahkan bangga cerita mon bila nengkok jong jabir tebir jong ngkaroano letak tobat di saking letak di kekuatan yang boleh letua bida bireng tobat todus nyerita agine nikah wala cak omong je wis mari engko lah kare kastana seneka atau batongku empon bitabit si ahli maca surat tabaruk ahli akiongku setiap mari isya baca bektona tengkana zikirne kada bekto keng menabi panjenengan mundut sanat wirid-wirid saya atur tining para alawiyin para habaib nika surat tabaruk mari salat isya yasin mari salat maghrib ratibul terus lanjut ratibul haddad ratibul atas sebelum maghrib mari salat zuhur la ilaha illallah al malakul hakul mubin satu sekali kini ke wirid-wirid tuh model sanatan nih kak
mateongku si ahli maca surat tabarok. Kuburan ini kan ngancam pon mateongku kaki situ ya. Kakiri saya ada bunyan apa jangan saya kuburan. Borong pun kepe ada orang yang tak kepe nih kuburan nih kapi kepe. La soleh wala toleh. Baik orang cuba orang bagus masuk ke kuburan pasti kepe. Kengepen kuburan ada orang sesoleh engak ngepe nembuk ke anak. Panas tak kepanasan, ojen tak keojenan. Gintung dalam dekapan ibu, perangkoh, kep-kep, napanya mana, kepek bimbu ni, ngepek nembuk ni penuh kasih sayang ke anak, sehingga anak tetap tedu, walaupun kepek bimbu. Tapi ngepekin kuburan ada orang yang coba, engak ngepekin moso ketemuan moso. Ada saya tak ekep ya, ketina apa tak ekep ya? Cepon keadaan ngak nikah. Semeter moso 2 meter, bidik dinding ngare buru kamu. Mun bener orang-orang yang selamat dalam kuburan. Empon kuburan siap ngepek surat tabarok datang. Encan surat tabarok. Kuburan coba-coba kakek ngepek orang riah. Arapa? Sebab engkau bi Gusti Allah perintah suruh aja ke orang seahli macam engkau can surat tabarok. Kuburan tak terima. Engkau le perintah lagi dari Gusti Allah. Sapan orang masuk ke kenengan dia can kuburan. Tak ngibak amal banyak kecubaan. Maka engkau perintah bi Gusti Allah untuk ngepek can setabarok. Engkau perintah suruh aja ke ngamanaki. Karena dasar perintah dari lesan suci Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Surat tabarok nih mau baca umina min adzabil qabr aman dari siksa kubur. Akhirnya matur surat tabarok nih ongke bermatur dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bi'izzatika wa jalalika kalaban kamul jana ajunan langkau ngaonengin deka panapa sih terjadi deka kabula kak dintoh. Mon orang ni kaki pancet seksa ya Allah maka kosot kula dari Al-Quran jan tabarok. Cak sabak ning Quran kula neka busak kula pun can surat tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nika surat tabarok baca. Eman. Tak baca persiapan burung tak burung pasti kulo sampean ngalami de alam ngak nikah pasti bulan. Nah tetisanya malesan ni ka alaban de malaikat maut la sabila apa nyaman acaan jawab lesan kele la sabila laka min hadhil jihah malaikat sambian ngalaanya benikah lebih dari colok nikah colok gula saknya gula can colok tak ada jalan kan gue sambian. Karena kula ni kasi yang kuya tikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya mon orang ngacolok lesan rasana to angang ngacolok ya kalak diri nak ya. Ayo tuli diri nak lah tak bit. Mula colok ada nengen colok suak. Benya kita suak. Mula colok sesuak kempon. Dok bener apa emponan. Kimun lesan kelak kebaya tikir dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala aku anika anglaban aki baca kalak dari kula malaikat can lesan nika napa terus lafaz ni mari nika fato lama mesti napa sabi mim nika fatola ma bani lamma monika lamma bacana fatola ma la'alla sawab cetak nak kelero mestinya fatola ma bani fatola lamma bani fato lamma fatola ma mongko dadi suwi banget fatola ma Fatala ma mongko talama ashkura rabbi ya nural wujud fatala ma bani fatala lamma ma
Fatalama mongko adoh banget utawa suwe banget ujriya oleh den lakokaken sapa si malakal maut lisanahu ing lesane abet fi dzikrin fatalama mongko suwe banget ujriya ajro oleh ngelakokaken sapa si abet ajro oleh ngelakokaken sapa si abet mun gawe ujriya berarti lisanahu dadi fa'il lisanuhu ajro oleh ngelakokaken sapa si abet lisanahu ing lisane abet fi dzikri rabbi ing dalem zikir ing pangeran kula kulene gawe zikir siang malam malaikat mare tarawih kula dikir mare subuh kula dikir alako kula kambia dikir tak kambia nyanyi wah tahu di mah bodo enggak dari cek bodo musik alako setia mun ada musik tak semangat alako jan kambing dengan kidala ila dero tak kres samuro temu beduk jan kula nika saya baik api dah kabia tikir ke Gusti Allah jan lesan nika ngalabanaki lesan kula wi sampean nika mun lesan kabia tikir sekone bene tandi itu sebene tandi salah andi king sekone benyaan tikir tembang lopan fayarji mongko balik sapa malakul mauti malaikat maut ila Allah taala maring Allah taala abali malaikat maut ning kedek Allah subhanahu wa taala sele tontu bisanya malesan nih ane kalesan orang si ahli dzikir dekat Gusti Allah mencoloklah sibuk bi nyanyi to sibuk bi sandrasan to ala koreng tanang sa ala ko maiso colon sa amonye noro ala ko kiya niki di repot sa sineka Empon sinya malaikat tak nemu jalan diri saatnya malesan kila abali dekat Allah Subhanahu wa taala fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah sapa Allah taala sapa malaikat maut ya rabbi du Gusti abduka utawi kaula panjenengan iku kaula dawuh sapa abduka kadha mengkene wa kadhalan ing mengkene ya Allah kebulan ajunan kak dinto Gusti debu seneka mator seneka tak nemu jalan kula Gusti lesana polane gawe dzikir cepon fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah taala ikbit min jihatin ukhra ikbit jabuto sapa sira malaikat min jihatin saking arah ukhra kang wene kalak diri lain bae mun tek kening diri lesana kalak diri lain bae dari anggota badan selain dadi anggota badan selain nikah napa berpotensi untuk keluarnya abah sedaya anggota badan nikah tak keluar dari colok tok lesan nikah sanya maru nikah keluar nikah laonan engak matena demar jempluk muntade egas dadi orang mate dadak nikah sombong ambunaannya beh adada keng keluar nikah tetap sakit walaupun tabrak sepur masalan ancor wis ancor tete temu lah badan tete temu tetap keluar laonan Tuti moro dobu apanya mana langsung dadak tak bisa tetap keluar laonan tetap beda sakit beda sekarat empon datang malaikat kelaban cara selain lebet jalan selain dari jalan selain bayi Faji umum kau teko sapa si malakal maut mingki balil yadi saking arah tangan fatakhruju mongko metu apa sing metu as-shadaqatu sedekah fatakulu mongko ngucap apa si sedekah la sabila laka ilaih la sabila ora ana dalan iku mujud laka kadue panjenengan ilaihi maring abad fa innahu mongko satemene abad iku tasaddaqa sedekah bi kelawan kula kathiron kelawan akeh wa masahabilan ngusap sapa si abad bi kelawan kula rok saliyatimi ing ndasi anak yatim wa katabalan nyatet sapa si abad bil qalami kelawan pulpen wa darabah lan mukul sapa si abad bisayfi kelawan pedang anagol kufari ing pira-pira gulune wong kafir doteng dari tanang alabon kia
Kalak dari tanang saatnya menyabah ruh epa keluar kalak abi malaikat maut dari tanang alabon gia la sabila laka ilai malaikat maut ada jalan kang kui panjenengan fa innahu tasaddaqa bi katsiran nikah orang ni kesek kalaknya ben bi sampean ni selalu sedekah bi kula cantana katsiran banyak benetem karo temet aja ngolok malaikat beda ya sini ya kalau dari tanang dari engkau cantana oleh tanang saya celoper oning tanang celoper ya tanang si gengku jola tanang saya celoper ya naudzubillah saya ngalaan endik noreng saya ngerampasan endik noreng le tanang sing ngane ke naudzubillah min dzalik tanang sing tak barokah tak bisa ngalaben ku adapun tanang sing gebei asodako tanang ni ngalaben aki dari malaikat sehingga sampai abid ni ka prosesa keng tetep ning are jeria mun pancen le takdir ning are jeria kita ada pak kajem aja boleh sanya matanang ni ka wa masahabi ra'sal yatim tanang ni ka orang ni ka selalu ngosap tanang ka cetak ka anak yatim bi gula ning bulan Asyura bulan Muharram ning tanggal 10 bulan Muharram ekoca Asyura aneka sunnah dianjurkan untuk membantu kanak yatim yosap cetakah sebenyaan obun kanak yatim nikah bekal menyeporah panurampan dosa kula panjenengan sehitungan sehelai demi sehelai daripada obun kanak yatim isa kosotet tok beri pes pas ngosot itu cuma tanda neser kosot tok nak cong kosot tok ya ada pekepek kah kenapa jangan sing anak yatim wah dok apa ngosot tok maji jeku wah beri pese pas kosot lah ngosot ni ketanda sayang orang Arab ni ko seneng ngosot cetak ni kah mun kulit sampean pegel kosot cetak ni wah pokok nyongko takir yang Arab ni biasa ngalak cetak nih so teku jonggun senang teku jonggun teku cetak senang keng cek sampai teku benggong orang Arab kayak laki nih ngamuk mau teku benggong mau teku cetak kayak kosot cetak sayang berarti karena kene ini karena anak-anak orang Arab nih kan nyom cetak kering sepo nih cio tanda sayang kering sepo seneka nyom cetak nih kenyaman nyom kanto sampean cium sekali-kali binen cium kening di ya hajo tato hajo nyowo dipotongan nah cium ning kening nih kan nambahin rasa sayang nambahin rasa cinta dek sebine ya malah tak senbusen delu nah minimal wah siap pun ketemu nabu atau karat do ada mesran sekali jadi tanang nikah ngelabenaki engkau segebe sodako engkau segebe ngosot cetak anak yatim wa kata babil golam nyatet ilmu pasaan ngacing kok segebe nyatet saya tak nyatet ya soron siapa tak oleh kencer nyatet berarti oleh kencer ngidingaki berarti nyatet wa kata babil golam engkau segebe nyatet ilmu kok ria mergana orang nyatet ilmu nikah raja kencerna sampai napanya mana ada buaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu hatta al-hut fil bahr la yastaghfiru li muallimil khair sampai saatnya majuko ning tasik nika amin tak agi seporah do orang semulang kebagusan yakni mulang ilmu ada orang saya nyari ilmu sekalipun saya nyari ilmu saya mencatat karena al ilmu saydun wa kitabuhu qaiduhu ilmu neka adalah barang keset mun teh catet elang mun totalane catet benten sejuta benten 2 juta catet kalkulator ampoi benteng aki polan kelero dadi penting juga nyatet nika jadi tanang ni kuku ngelaban lagi nyatet nih kah nyatet kebagusan nyatet nah apa catet bahkan sebagian para guru-guru dan kaula menabi nyatet
maknai kitab nikah walaupun guru salah nikah tetap harokate padahal tahu cari baca kasro tetap enten ya Hashim termasuk ya Hashim Rafi ini ke guru ini kelero mecah jok kena protes tak bangala protes napanya mana harokate padahal kelero benoning cek kelero tetap harokate ini kan adalah bentuk takzim ke guru benih mereka tak tahu dan kadang sebab karena lopot karena nama nosa lopot nika lupa. Tadi tanang juga ngelabanaki polan kebenyatet. Masya Allah. Wa daraba bisayf al-a'na gol kufar sekebe perang neku pedang kula sekebe maten orang kafir tak nemu ira boleh malaikat thumma yaji'nu lukari-kari teko sapa malakal maut ila rijil maring sikil datang ke soko fatakulu moko ngucap apa si ar-rijil la sabila laka min gibali la sabila ora ono dalan iku mujud laka kadue sira laka kadue panjenengan min gibali saking arah-arah kula ada jalan kanggo sampean malaikat can soko fa innahu mongko satune abad orang nikah iku masya malaku sapa si abad bi kelawan kula ilal jamaati maring salat jamaah wal a'yad lan pira-pira salat id wa majalisil ilmi lan majelis-majelis ilmu wa ta'limi lan majelis-majelis ngajar dari soko kala soko ngetek iki ngadek ngetek ning sampeyan ka soko ngetek da malaikat jamak sama ke kula jan soko kula ni guys ke biar jalan bi orang nikah jalan salat berjamaah jalan salat tarawih jalan salat Jumat jalan solat id sebagai datang ini ke sunnah nak jalan tak numpak sepeda sambian malah semakin banyak genjeran semakin banyak langkahan jangkahan sokon panjenengan semakin banyak genjeran jalan kimon sesemu jauh karo di nabi ini paling jauh paling de jebi lau jalan timur sunnah nak jalan ini tak pada tetimun sambian pejalan masalan nyaris lebih jauh jalannya ada lebih jauh mengkurang pajaran timur dapat perapatan benar apa semakin banyak malaikat setiap ning jalan ini banyak malaikat satu aki orang ria seentar sholat id jadi mohon Pak Mufid jok lurus semak gelu lebat selepan terus peleman nah lebat lurus ini ke sunana jalan ke sholat id mun kula tuh cek jauh saat jalan berarti lebat perapatan lebih jauh ki mau lebat lurus di kantong ini ke sunnah jadi lebat jalan sekira tak pada sunnah sholat id karena setiap jalan nikah banyak malaikat satu aki ada orang yang entarka sholat id lo syukur ya laban aku iya malah syukur nasihat kayak ngareng empon kakek dek ruah tak datang pengajian tak datang majelis ruah tak datang majelis ilmu tak datang apa jalan demat tok kaki jalan soko aja aku bi malaikat kala dari soko nah ada kita kalah lama teka ada cengki odip bela mate kok lah tak kelara jalan lah empon karena yang berapa meter sholat berjamaah berapa meter itu tak kuat wah olahraga pun kulaku cek sehat apa tu mau jalan ke somper jalan kok sampai dok sinur kurang sampai ke belembem cek jauh nak jalan ke masjid kan ke 4 meter iso tak kuat Allah dosa apa soko je kira-kira ingat abah bilang almarhum abah ni kak minta wiridan dan almarhum Kiai Ibu Amar tambah abah ni seneng aterakat mulai bilang baca dari pondok seneng aterakat akhirnya minta malam-malam dari Ibu Amar minta wirid supaya kelar aterakat tak tedu utak abah lah siap pulpen nyatet beri apa malam-malam bagi Ibu Amar siapa kakek Khalil bin Abdullah pajaran yang kiai minta apa bedapa kak dintonyoon malam-malam bacaan wirid supaya kuat cek malam tak saren kiai oh iya beda wirid nah pak kuat ya engki soko jangan soko jangan apa
roh jalan tok karep ya mek tedung mana jalan di mana orang jalan tedung soko tadi burung teh catet biapa engkau soko teh catet iya lah ya pak kuat kakek lakukan aja dia wirid aja soko kira-kira apa soko oh berarti kok roh jalan tok tadi mau belajar nih ke kambia jalan abang tak toju terus tak tedung tadi lakukan yang ku soko jadi soko ni kealaban ku soko saya ke majalisil ilmi wa ta'lim majelis ilmu majelis bagus mantur pada terima kapi ni kah amin Allahumma amin ki lancang mari sini ka do pak entar ka kopeng do kopeng entar ki kare sekonek ni kah terus aki thumma yaji anuli kari-kari teko sapa si malakal maut ilal uduni maring kuping kopeng yang tarik sekali berarti kopeng ini juga bisa dadi keluar roh jalan keluar roh walhasil sedaja anggota badan fatakulu mongko ngucap apa si udhun la sabila ora ono dalan laka kadui panjenengan min jihati saking arah-arah kula fa innahu mongko sak temene abet iku yasma'u ngurungaken sapa si abet bi kelawan kula ngurungono Al-Qur'an ing Al-Qur'an wal adzana lan ing adzan wa dzikra lan ing dzikir kopeng yen tare kabit aparak ke kopeng ngocak benih kula kelero sampean tar ke kula salah alamat sampean malaikat jaga kula sampean kula ni kepeng ngedingaki Al-Qur'an kula ni ketedung mun tedung ngedingaki Al-Qur'an kula mau neng HP amonya Al-Qur'an TV CD amonya Al-Qur'an atip ning motor amonya Al-Qur'an orang seneng Al-Qur'an kan seneka orang main domino HP ini saya ngaji, tapi aku masuk swarga nah HP ini, cek orang ngejurukongan pak. Ingkar HP ini, cek orang ngejurukong, cipetan semalam, bodoh telepon, Bismillahirrahmanirrahim, bos apa telepon? Tapi saya ngaji di HP ini. Jangan saya main aja, ngocak kakek kopeng, ya deki mau datang dari kakek. Engkau kepingin ngaki Quran deh ya, yuk dapat bacaan engkau. Tapi hapin saya masuk ke Quran, saya masuk ke suarga, jadi saya ngaji hapin melolo. Orang kita tahu ngaji sekali. Wal adan ngedengaki adan lah, adan ni dari lafat udhun. Mereka lafat adan dari lafat udhun. Mereka adan ni keidentik bi kopeng. Mereka orang mau ngedengaki adan berarti kopeng udhun ni berarti normal. Mula orang tak ngeding panggilan adzan apa boleh ajawab pun tak ajawab apa boleh memenuhi panggilan adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah pancet kopeng berarti kopeng tak normal berarti orang mau nyolok mau kio dia nyaut woi apa aro berarti kopeng normal mula layar sentuh repot tuli tedok kopeng tak normal berarti dokip mulu bodolen tuh angin puting beliung adon kapi Allahu Akbar Allahu kaki benar ngeding adzan minta keluar apa beri nalen tu benar minta ke pangeran beri angin ribut pitu puting beliung remale orang keluar kapi setiap ngeding adzan berarti adzan nih kak kopeng nih kak orang sing ngeding adzan ku ngelabanaki sampean sing ngeding adzan sing ngeding kita entar panggilan adzan ria hayya 'alas shalah ria mak dadi akhir zaman adzan ni kadang adzan udah prei adzan prei nemu apa boleh saya sholat berjamaah cereng saya adzan bayi prei kok banyak sunah-sunah adzan nih kan orang adzan nih kesunan di wudu nutup aurat adab dak kiblat mancing orang mau adzan toju tadi wudu bisa makruh karena sunaki orang adzan mari adzan ni kata oleh keluar adzan tek sampai iqamah seberhak akamat ni adalah muadzin nah aku gencerna orang si adzan ni kan yang akhirat di saat ning dina kiamat orang ni kepatang julon-juon patang kitekian si paling teki orang si ahli adzan aku lek epa teki bi Gusti Allah orang patang loncu aku pada terus selamat tekapi karena peloy bektone ka bodo sekeun betes bodokeun bucil bodokeun leer orang pada terus selamat tekapi
orang si ahli adan ku aku pelanceng leer. Jadi Pak Soleh ni ku aku lanceng leer Pak Soleh ni. Montro ramnya Pak Soleh, montro ramnya masjid je kakek adan setengah 10. Insyaallah ramnya. Ma itu kapi. Gila je aku. Jawab, kaki je segila. Meda ya. Jela tahu setengah 10 entar monduhur tak entar setengah 10 entar kan segila kakek beda ya. Adan ni kata napanya mana? Adan ni ka syakal adan dari beda dari sahabat Bilal. Bilal ni kemon pertama kali orang sa'adan sahabat Bilal bin Rabah. Masya Allah, budak Pak, budak Bilal ni ka. Suarana lantang, tegih Bilal ni. Ada speaker zaman kasa. Hingga dari rumah hukum adan bi tip, adan bi kaset, adan bi HP. Guru kula debu Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, adan sokor ngepas ke bektona tetap sunai jawab. Duhur matalan, ma'amunya radio matalan, apa radio apa? Yasmara. Nah, tetap sunai jawab, sokor ngepas ke bektona. Lah kecuali neng luar bekto. Orang haji adan. Demas sunnah orang haji mun adan. Tujuan bener orang hajian to pokok orang aperjalanan sing ngenengaki salat qasar ke timur Banyuwangi. Ke Berek ke Gresik. Demas tujuanna maka sunnah adan menuju dekat tempat saya ketujuh, mohon ke timur berarti ke timur. Ben saya sunah saya adan orang saya jalan, bener orang lain. Orang saya haji aja saya adan mestinya sunnah. Paham nih kan ki? Kui mau bahas banyak adan nih kah? Sunnah adan. Laguna macam-macam. Hayya 'alas salah. Mekar ya. Hayya 'alas shalah. Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar. Kendeng duku aja. Datang kendeng. Allahu Akbar kendeng berarti. Bodoh se gaya. Anak pang. Ngobune tace dah ada. Marang kok saada lah. Anak gaul lah. Waduh, lagu nak kakek. Beri lagu reggae. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Waduh, palang orang je. Cengok anak pang wajah, anak gaul si adzan je. Cekain mainan adzan nikah. Karena adzan nikah panggilan dari Gusti Allah, keng lebat lesan orang se adzan. Dari mau hukum anak kene adzan sah. Mun berkana kene adan cia kau cai nek kene adan cering setua sedeplo kada si adan. Pokok mumayyiz, pokok ngerti dak najis, pokok ngerti napa mandi tibi ngakan tibi sah. Sunah tetap jawab kecuali murohek karena se kita mumayyiz atau kita tamyiz tak keneng soro adan. Nah. Jadi kopeng gulu bisa men gua ngelabenaki. Sokor gelem ngidingaki adan ben menyambut panggilan adan. Ngedingaki bacaan Al-Quran ben ngedingaki atikir ke Gusti Allah. Lo ni ke untuk meselamat. Kita nemu jalan malaikat dia dari colok tak nemu. Ahli atikir. Dari tanang sodako. Ahli membantu orang. Ahli ngusap cetak anak yatim. Dari soko ajalan solat berjamaah. Dari kopeng ngeding adzan ngedingaki Al-Quran. Tak nemu jalan malaikat. InsyaAllah dari dimah deki akhirat malaikat ngalak dari dimah insyaallah terang aki sebakal datang insyaallah. Nah, dari nikah tore usaha kaulu panjenengan karena kulo bisa memulai beri benda lesan bi Gusti Allah. Kaki montro macah beri colok. Pernahkah kulo bisa minta lesan? Tak pernah. Kenge beri bi Gusti Allah. Kaki montro ngedingakin nasihat, tro ngedingakin ilmu, tro ngedingakin Al-Qur'an, beri kopeng. Mereka kopeng kulo sampean kene. Sepenting atena raja. Ki raja terwelu badan kene kopeng raja. Kulo bisa men badan raja kopeng kene, tak perlu raja kopeng ria. Boleh kopeng ngak gojo, kopeng jajan kuping gajah. Tina masih kopeng renek kene, keng atena bisa raja, bisa ngiding nasihat, bisa simpen dalam ate. Kopeng ngocek catar atau ngiding adan. Ngak kucur. Ngarabilon ki bayi te yaden ni dia.
Mereka anak bayi sunah adzan, sekanan ya adzan ini sekacir koma. Walaupun tak ngeding anak bayi ini tak mereng. Apa boleh ngerti? Ngeding pun tak ngeding tetap sunnah. Apa sop aja setan dia tak masuk ke kopeng. Jadi awal saya masuk ke dalam kopeng anak bayi ini kan suara adzan, suara iqamah. Dan ini keperluan. Ngara orang yang berbunyi setiap aja lah tato adzan ngara ada anak bayi. Kalau pai ngara kan tato lah. Tato ngeding lah ada suara adon nyonyok taketas seto alasana taketas engko aku dididik taketas joreng adon ramen kataria iso taketas kengla legupak berarti kau penga te ya ada nih berarti ki bayi nih bilang ada nih kau pengen bayi nih ka tikal masih tak ngeding kok tato saya adan bayi lah adan. Jadi adzan itu lafaz udhun ini ke mana kopeng sebab adzan ini ka identik laban kopeng mereka ni kocak al-adzanen al-udhunain adzan dua ni pada bi kopeng dua yakni adzan bi iqamah kocak adzanen. Masyaallah entar muka tadi ilmu manfaat entar muka setia anggota peten kauliban pancinengan jaga dari maksiat ning Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi mahlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil filun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi mahlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi mahlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نخضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون رضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد فادي لا حضر بنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم من كافة الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت الأرض ما شارك الأرض مغرب بر وبارها سوسا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسن أخال عقاسم الفقير مقدم جميع ساداتنا لبا على بفخر وجوش وكرب إنسان وكعقل مسلم الشيخ عبد القادر الجن وسن الشهادلي سوسا مؤلف هذا الكتاب الإمام السيوطي وأصوله منفرم ثم إلى رجل عبد الوالي محمد ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسنا
حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من وأسلافنا أصال مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم ورحمة العالمين.